Di kata kisah na guru tamali belawa ini langsung temantara ini oto na nola maka dia guru tamali sikirina bismillah na men na surumanang men re okoto ya pak lalangnya korokola kautara biasa boleh palabuhange si jappa si tanga yola na paidapi o korola pai si jappa si tanga namero tatong kato si sana melo rewa guruta me antara maka de gurutta mali enre mana no enre mana ni tawe napa menre gurutta mali mak bismillah maka de yero sapirio to denang kana lantang to na latu palabuhange denang kana lantang lari malam pumi oto denang kana lupa maka dan kasal lupa ya nasa wakatani bato manistirna elat tu sisan nasa torewa magocani ha apa deni ka gurutta jadi itu gurutta mali belawa itu gurutta ke mali itu wali Allah yang diberikan karamah oleh Allah itu. Jadi tutupan rita mako tu Pak Bu. Tapi aja na rui lalung. Amal kami terus kiri insyaallah. Namo salawat ni, namo istighfar ni, yang penting kata pananungan. Apa ia memati tu bismillah Pak kami tu ibaci atapi itu salam 40 hari wa dipaki min laudong.